Bos días a todos e a todas. É un verdadeiro placer darvos a benvida ao Campeonato Galego de Patinaxe categoría nacional cadete senior, unha xornada na que o talento, a ilusión e o traballo de moitos meses se dan cita nesta pista. Queremos agradecer a presenza das autoridades, dos membros do comité de xuíces, dos adestradores, dos clubs participantes, das familias e de todos os afeccionados que hoxe nos acompañan. Pedimos ao público que acompañe aos nosos deportistas co seu entusiasmo e os seus aplausos, respetando sempre o momento de competición e concentración. Procedemos á presentación dos xuíces desta competición. Especialista, Nadia Iglesias. Data Operator, Sabela Estévez. Controller, Lucía Vázquez. Asistente y cáter, Ana Arias. Referee y juez número 1, Janine Calzas. Juez número 2, Carmen de Sá. Juez número 3, Iria Rey. Damos comienzo a la categoría cadete masculino. Pueden entrar en pista a realizar el calentamiento Mauro Broski Carballeda, Hugo Broski Carballeira e Izan Montesino Posé.
Queda 1 minuto. Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. Lista. Mauro Broski Carballeira. Preparado. Hugo Broski Carballeira. Il cielo è ancora blu, tu coloralo di più. Vai con questa mia canzone che intrisa di emozione infonde al mondo la felicità. Ciao, sei bello come un re. Ciao, sorridi e prendi il volo, e se un dì sarai solo, io sarò qui per te. Ciao, sorridi e prendi il volo, e se un dì sarai solo, io sarò qui per te.
Puntuación para Mario Broski Carballeira, del Club CPA Omega. Técnica 6,55. Componentes 18, perdón. Eso hace un total de 16,72 puntos. El patinador se coloca provisionalmente en primera posición. En pista, Hugo Broski Carballeira. Preparado, Izan Montesinos Pose.
Puntuación para Hugo Broski Carballeira, del Club Omega. Técnica 11,91. Componentes 12,67. Eso hace un total de 24,58 puntos. Este patinador se sitúa provisionalmente en la primera posición. En pista, Ethan Montesinos Pose. From the north we ride, through fire, through storm. Our names will live forever. We are the Viking legends. Puntuación para Iza Montesinos Pose, del Club Carpa. Técnica 12,66. Componentes 14,50. Eso hace un total de 27,16. Este patinador pasa a ocupar la primera posición provisional. Damos por finalizada la categoría
categoría cadete masculino. Damos comienzo a la categoría cadete femenino. Mara Feijóo Prendes, Noa Silva González, Xela González Vázquez, Yaiza Lamas Mengual y Naya Buján González. Martina Alonso Linares. Queda un minuto. Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista.
En pista, Mara Feijó Prendes. Preparada, Noa Silvas González.
Puntuación para Mara Feijóo Prendes, del Club Ágora. Técnica 9,97. Componentes 14,75. Esto hace un total. Deducciones menos 1 punto. Esto hace un total de 23,72 puntos. Con esta puntuación, la patinadora se sitúa provisionalmente en primera posición. En pista, Noa Silva González. Preparada, Xela González Vázquez. No way, there's no way. You must agree that, baby, in all the time I've been by your side, I've never lost control, no matter how many times I knew you lied. Have my golden rule, gotta keep my cool, yeah, baby. And even though you've had your fun running around with some pretty young thing, and even though you've had one son with someone who don't own a wedding ring, no matter what I heard, I didn't say a word, no, baby. I've put up with your like every single day, but now it's time to and listen when I say, you must think that I'm crazy, you wanna replace me, baby, there's no way. If you thought it'd be funny to send me to a nunnery, honey, there's no way, no way, no way, there's no way. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Oh, 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 oh.
Puntuación para Noa Silva González, del Club Arealonga Chapela. Técnica 13,11. Componentes 16,25. Esto hace un total de 29,36. La patinadora se sitúa provisionalmente en primera posición. En pista, Xela González Vázquez. Preparada, Yaiza Lamas Mengual. Please don't stop the music, 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 music. Please don't stop the music, 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 music. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe.
Puntuación para Xela González Vázquez, del Club Ribeira. Técnica, 16,17. Componentes, 15,92. Esto hace un total de 32,09. Esta patinadora se coloca provisionalmente en primera posición. En pista, Yaiza Lamas Mengual. Preparada, Naya Buján González. Les fleurs sous le béton, maman, dis-le-moi, où va-t-on? Est-ce qu'un jour on sait vraiment, ou est-ce qu'on fait semblant tout le temps? Où va le cœur quand il se perd dans les doutes et les hivers? Pourquoi les jours se ressemblent? Est-ce qu'on finit par voir ce qu'on assemble? Maman, dis-le. Le monde semble si grand quand on devient encore plus grand, qu'avoir que de derniers rêves qui s'enfuient et les souvenirs qu'on oublie. Est-ce que j'aurai toujours des questions? Peut-être que j'en ferai des chansons. Maman, dis-le-moi. Tout
Puntuación para Yaiza Lamas Mengual del Club Masia. Técnica 21,23. Componentes 16,84. Esto hace un total de 38,07 puntos. Esta patinadora se sitúa provisionalmente en primera posición. En pista, Naya Buján González. Preparada Martín Alonso Linares. There's no time for us. There's no place for us. Touch my tears with your lips. Touch my walls with your fingertips. And we can have forever. And we can love forever. Who wants to live forever? Wants to live forever? Forever is our today. Puntuación para Naya Buján González del Club Volvoreta Redondela. Técnica 11,77. Componentes 13,34.
Deducciones, menos 1 punto. Esto hace un total de 24,11. La patinadora se sitúa provisionalmente en 4ª posición. En pista, Martina Alonso Linares. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, down the waterfall, wherever it may take me, I know that love won't break me when I come to fall. She won't save me. I'm loving angels instead. I'm loving angels instead. And I feel that love is dead. I'm loving angels instead. Running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate.
Puntuación para Martín Alonso Linares del Club Masia. Técnica 27,03. Componentes 21,58. Total de la puntuación 48,61 puntos. La patinadora se sitúa provisionalmente en primera posición. Calentamiento. Pueden salir a pista Adriana Domínguez del Val, Marta Fraga Fuentes, Clara Pérez Alonso, Valentina Basanta Camba, Celia Sousa Quintero, Lía Alcalde Patiño. Queda un minuto.
Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. En pista, Adriana Domínguez del Val. Preparada, Marta Fraga Fuentes. Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di parole e saper vivere e decidere, e quando arriverà, senza macchia, senza età. Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di parole, di ricordi. Tu promettimi che quando arriverà, senza macchia, senza età, di questa eternità saremo noi diamanti. Anche se fosse solo per un'ora, il tempo di cantare una canzone
Puntuación para Adriana Domínguez del Val, del Club Gondomar. Técnica 19,70. Componentes 20,25. La puntuación total 39,95 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en segunda posición. En pista, Marta Fraga Fuentes. Preparada, Clara Pérez Alonso. The only way to save us is through divine intervention. The only way I will be saved. Divine intervention. The only way to save us.
Puntuación para Marta Fraga Fuentes, del Club Masia. Técnica 31,38. Componentes 24,08. Esto hace un total de 55,46 puntos. La patinadora se sitúa provisionalmente en la primera posición. En pista, Clara Pérez Alonso. Preparada Valentina Basanta Camp.
Puntuación para Clara Pérez Alonso, del Club Arealonga Chapela. Técnica 15,27. Componentes 15,17. Eso hace un total de 30,44 puntos. La patinadora se sitúa provisionalmente en la sexta posición. En pista, Valentina Basanta Camba. Preparada, Celia Sousa Quintero. The stage is bare, the curtains down. A whisper runs through Paris town. They say he's gone, a ghost in the machine. But in the halls, a shadow seen. But in the dark, you hear the sound, a symphony from underground, a masquerade, a love's despair, the phantom's gone. But is he there? The lovers fled beyond the light to chase away the endless night. They build a life on stolen ground, but every shadow makes a sound. And in the dark, they hear the sound, his symphony from underground, a masquerade, a love's despair, the phantom's gone. But is he there? And now the music's not the same.
Puntuación para Valentina Basanta Camba, del Club Masia. Técnica 21,61. Componentes 17,59. Esto hace un total de 39,20 puntos. La patinadora se sitúa provisionalmente en la cuarta posición. En pista, Celia Sousa Quintero. Preparada, Lía Alcalde Patiño. What do you mean the 24th? It's 2:30 already. It's morning. Yes, and what a lovely morning. Beautiful girl, you're a lovely picture. Beautiful girl, what a gorgeous mixture of all that lies under the big blue. Beautiful girl. Puntuación para Celia Sousa Quintero, del Club Área Longa, Chapela.
Técnica 10,19. Componentes 13,50. Eso hace un total de 23,69 puntos. La patinadora se sitúa provisionalmente en 11ª posición. En pista, Lía Alcalde Patiño.
Puntuación para Lía Alcalde Patiño, del Club Masia. Técnica 25,05. Componentes 19,83. Esto hace un total de 44,88 puntos. La patinadora se coloca en tercera posición provisional. Con esta patinadora damos por finalizada la categoría cadete femenino. Comenzamos con la categoría juvenil masculina. Pueden salir a pista Roy Blanco Villaverde y Artay García Rodríguez. Queda un minuto.
Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. En pista, Roy Blanco Villaverde. Preparado, Artay García Rodríguez.
Puntuación para Roy Blanco Villaverde, del Club Sarela. Técnica 8,33. Componentes 9,17. Esto hace un total de 17,50. Este patinador se sitúa provisionalmente en primera posición. En pista, Artay García Rodríguez. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy cloud chase everyone from the place. Come on with the rain, I'm a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing and dancing in the rain.
Puntuación para Artay García Rodríguez, del Club Condado. Técnica 16,86. Componentes 12,51. Deducciones -1 punto. Esto hace un total de 28,37 puntos. El patinador se sitúa provisionalmente en primera posición. Con este patinador damos por finalizada la categoría juvenil masculina. Comenzamos con la categoría juvenil femenina. Pueden salir a pista Xiana García Ferreirós, Alba González García, Luna Regueiro Vuelta y María Miranda García. Queda 1 minuto.
Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. En pista, Xiana García Ferreiros. Preparada, Alba González García. Cartas en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás. Puntuación para Xiana García Ferreiros del Club Noia Patín Portos Apóstoli. Técnica 16,28. Componentes 13,58. Esto hace un total de 29,86 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en primera posición. En pista, Alba González García. Preparada, Luna Regueiro Vuelta.
Puntuación para Alba González García del Club Uxaina. Técnica 13,20. Componentes 14,0. Deducciones -1 punto. Eso hace un total de 26,20 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en segunda posición. En pista, Luna Regueiro Vuelta. Preparada, María Miranda García. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Changing, moving on now, moving fast, and it's toil must be wanted, must be called through your eyes, but I need Jake to tell you that I love you.
Puntuación para Luna Regueiro Vuelta del Club Olboreta Redondela. Técnica 12,32, componentes 13,33. Esto hace un total de 25,65 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en tercera posición. En pista, María Miranda García. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.
Puntuación para María Miranda García, del Club Condado. Técnica, 17,47. Componentes, 16,58. Esto hace un total de 34,05 puntos. Esta patinadora se coloca en primera posición provisionalmente. Puede salir a pista Carla Guilsán Iglesias, Abela Arias Suárez y Vera Fernández Martís. Queda un minuto.
Fin del calentamiento. Patinadores, abandonen la pista. En pista, Carla Gilsanz Iglesias. There's a drumming noise inside my head that starts when you're around. I swear that you should hear it, it makes such an almighty sound. There's a drumming noise inside my head that throws me to the ground. I swear that you should hear it, it makes such an almighty sound. Louder than sirens, louder than bells, sweeter than heaven and harder than hell. I ran to the tower when the church bells chime. I hope that they would clear my mind that left a ringing in my ears, but that drum's still beating loud and clear, louder than sirens, louder than bells, sweeter than heaven and harder than hell, louder than sirens, louder than bells, sweeter than heaven and harder than hell, louder than sirens, louder than bells, sweeter than heaven and harder than There's a drumming noise inside my head that starts when you're around. I swear that you should hear it, it makes such an almighty sound. As I move my feet towards your body, I can hear this beat. It fills my head up and gets louder, Puntuación para Carla Gilsanz Iglesias del Club Gondomar. Técnica 16,79. Componentes 18,25. Esto hace un total de 35,04 puntos.
La patinadora se sitúa provisionalmente en primera posición. En pista, Sabela Arias Suárez. Preparada, Vera Fernández Martís. Tanto que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piedra? Digo que no se va. Puntuación para Sabela Arias Suárez del Club Ribeira. Técnica 15,65. Componentes 14,09. Esto hace un total de 29,74 puntos. La patinadora se coloca provisionalmente en cuarta posición.
En pista, Vera Fernández Martín. Would you let me lead you even when you're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call? I want you to breathe my love. Let me be your air. Let me roam your body free. No inhibition, no fear. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? And I sing a song that ain't just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna love to love, but all my tears that begins gone on another love, all my tears. Take me to church, I worship like a dog at the start of the light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless gift of good God. Let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the start of the light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless gift of good God. Let me give you my life. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Puntuación para Vera Fernández Martís del Club Masia. Técnica 19,56. Componentes 16,57. Esto hace un total de 36,13 puntos. La patinadora se sitúa provisionalmente en primera posición.
Con esta patinadora damos por finalizada la categoría juvenil femenina y la jornada de mañana. Recordamos, la toma de contacto de pista en horario de tarde dará comienzo a las 4. Buen provecho y hasta la tarde.